Kojo cancer. We yare on. What bodamo? Afia, wo de Ghana de, what go be at me don't call me boyfriend on my cosile scam, I wear you. Afia Jansen, what you can be an answer bien. Okay, send me do coffee about how cosile the ubedi. People know why I'm a fan, not Massam. Sakas and Quascas and Munya cra. Oh, anyway, you're a quasia. Afia, Unini. Sagana is and go to go. So one for would Jimmy when you pay, said the appointment and near you grand and cross. I'll compare the answer. I'm sorry. The Jansen, where they are so fat them, what will be at them? Empumpenum from Poma Bodu Matem. I'll border, Quasia. I feel so snagay, hey, Munya is Munini, Mubino, and I'm in future. Manco Sredianiam when Manco Sreska, Mount Cradia. They catch you fear and Thomas me. Fantuans, you am a fasa. Bosomna Mosomono, Fabo Hudia, Dancing Huna Woodino. I fear wouldn't acquire a name, Jimmy some quantity. The difference between me and you is I'm in your comfort. Who send the Pacron by Bay? Munamo, Sikanti, Hamascaba, Nampasam, who was our contact at Tini. Yes, na nanka beef na ya enjoy between your mame Dina Asamoah Evangelist and your papa Stephen adum chendua nanse ni beef e course na nanka ye nyina no obesi ye di bi check here half no kwadwo nkansa lowen ene ye nua ba Efia Schwarzenegger abaji beef no e de aton mani ase e masisi no omu achimyinu which is kwadwo nkansa lowen meka se owo Stephen adum chendua afa ono na ekwa ma ye papa ana Efia Schwarzenegger nso wonso ye MPP ni ye maame Dina Asamoah nso ye MPP ni nti no mienu atimi apa ne kwadwo ene Efia. Ladies and gentlemen, beden tokwa no ahyase ni beef na ahyase e de bere wo kasafidie eso e from Dan Kwasi Prince aha e Daily View GH so ene da wo ba no subscribe wa share wa comment e notification bell no ye next episode unsa atimi akana bi family nsem no ede ebebro no wo company wo brands individual ankranka dwuma ekuo baabi a wo hwe mi firi wo tie mi firi wo pese wo advertise e wo Daily View GH ye kasafidie so se bresa daje ebo nwuma ho de wuro ton nwuma kire wiase channel yi so a fa ye marketing team ye numbers no fa test WhatsApp frame penifo na je emu enchirimu eye ye beboa wa pagya wadwuma bo nwuma ho de wuro wo kasafidie eso abusia yemra yensem ne so about a few days ago ni na ye papa Stephen adum chendua sofui ene Dina Asamoah e de boy ni nyina no kra medical de ho ama ne bo no e de yabre mom kasam na na ebra na beef no ekoso no omobobo MPP DB ewom me na America say Efia Schwarzenegger ne kwadwo nkansa lewen so abeso entokwa no eso kwadwo nkansa lewen emfa camera mebo MPP fooding Efia Schwarzenegger ebe ya jatim denidi kwadwo nkansa wokum nipa na woni na mofiri abrawa nkansa kwa na mokrabo no wa dwendwen da so wa korensa e de ka kokum nipa na ni na mofiri satiri die mi mo bi ni matema men na nwon ho da time amokoye poster se ma me na wu no na NPP for penny for opa di matema de nchi na minti mo so chew onyaminti yemeshira mchew onyaminti yebumisino mu moving to kwane ba NPP dia enye ne mo biem na se Dina Asamoah nko na mu ntimi ne dia amon frame masa asenu na me die me che Dina munya mo ho na mo nko ma me patanto kwa no Efia Schwarzenegger munya ni bire no ntonche kwadwo kansa no wen me mo asori asem fa me entokwa mo ne Dina Asamoah queen Dina Asamoah fa Bible no ne mo ku Leviticus ena NPP na mi wo mu no Dina Asamoah Evangelist Dina Asamoah ma me no enyo no na General Secretary Eddie JFK smako kamon tokwa munhwem na monko abusia na video ni bi eno no ma ena make say Efia Schwarzenegger the strong one in the abere kwadwo nkansa lewen say on kind ne do no titibere bi atwam no so ahu na the one no watete apansa mawie ntontodiem te sam akoni adu no ono Efia Schwarzenegger say oso kwadwo nkansa lewen nsa de ne ko no ane boyfriend bi a ne friend Christian ene ne papa bi eho ekwaje sika kwadwo kansa osi den wako ani mu abrabo mu chen wo yare ho wa bodamo wo refise na anu ya na me ne wo me do call me boyfriend on makosire scam a wo refi ho o kai Christian o kai se me do call me boyfriend ho te makosire scam a o kai se me do kokofi aba ho kosire de ubedi wako ani mo he hwe ne kwasia because ye ton so bolo discan man tell so we ye bu ehiafo ye bu ayarefo ye bu wo mu a ade ato mani e ton so bolo discan man so one for unchibi ni wani pay said the aponchire ne ye kura ne to aso ankope ba bi anta ba sorry kwasi ani mu so wako ma comment ni mu chair ye bu sa no agene yo
ye bu wo cheme ye hwehwe nkwase afọ dia na abedi kan wo akọ wani mo bia ntimi ntwiro din because me ti abroche ko school wo ntimi ntwiro din to akọ wani wa boredom kwasia manko sere aduane am wani manko sere ska manko adia sa wo manfo anko ba bia mo anko sere ska medidia enkasema kenkabe me ya pa ene kwasia fa anto ansuo nya mafasa bosom na mosom no fa bo hudua sawo me fa anko kofi abanfie enko sere ska sawo na wo mfafo ne mfreme paacho efia paacho tu nya pani bi mo na se me fa anko Christian wasi eni mo wate aboa. The difference between me and you is that me near comfort and I'm conscience. Conscience no meaning the tree. Kopo bi no nchemu ncho kwase enye mi ntina no papa amfo anko school. Me conscience me ntimi nkodi sofochi. Emye ma me bunipa. Me nya sa de na sana kwadwo kansala won so ehwe video na anya ne de. Ono so asamba life bi mu kire fie plane enye plane fa se hwe onsuro no sebi aburu sebi mpredu ya se fie frasniga enja nse unhunu ni atete kwa asem no nya santo kwa moko no sai ni patu no oba ne be ma no nya fese me this time me pese me so so ba so hu hia emwa munya sebi nse hu na mudi no na mo mfa nya video na wonya mpp ni nsiro bia tiri wo sai ni pakro oba mpp mi da bai munyina mo wa sikanti ha maska bakwa mo ba bibi da bai ti munya san to kan pasa mo de ba se ade ya baba bibi din me ka cho kanapa ya mo ofa kanapa ya mo ofa afida kwa bere north minia no owuraku afida kwa bere bo aman owuraku mp awo owura bo aman kwa aman mp we minia Mrs. B former came boss Mrs. B we mo ofa e ma menua honorable former came boss bi bisa sampan ky we me papa nua tiri munya mpp nsino bia e wodo Ghana menya politics MPP Ghana yedia NDC yedia ensebiba ne mention aba bidia ne se bidia bibi nyatem ti munya sa ko sa propaganda na mpasa moye na mpasa mo kumoza o ya konta kwa tini nyansa bia enim obi ansori nka senti MPP ni obi anka senti NDC ni ti munya sa propaganda no o pesa o trend pe kwa bi papa so na be trend ni hu nyansa na munya sa nse hu because obi an MPP ni atem obi anka senti MPP ni sebi obi an NDC ni bi atem timunya sa propaganda no emfa nyanso bia ni wa otenchen wanti abaso a wuhu se lewe sebi ebia sebi bi se NDC ni bia BB ni bia no dabi media afutu ni eka se maame no wo kasa no hu nya yentunufo kono abegina oka enti otenchen na fi so ope ska YouTube adi ntino wo beka wo chira beka ntokwa na mabaso na be na be battle na oda benya viewers wo YouTube nyansa bia nim munya jimi na momfa nwom ensama me munya jimi no mo take me no mu dem beka mo beka asam beka se bia sima di MPP ni batema nyansa bia nim we minim bagin ba bia nya sade weda cause emfa sa propaganda we emfa nyansa bia nim na munya jimi na momfa nwom nsa we no man benya so faso we na Ghana benya ni je wo mu enyem ne fa eheti an Ghana benya ni je na we o ma me de sa na o ba de sa na wankasa so waja jimi na de asa na efe munya propaganda no ase form bi ase mu kriti form bi mo makapa de patale we aka mo take se lewe abo MPP mo makase ke lewe seb MBC obi am MPP obi na MPP na tem ma me no evangelist na odi atem na se munyai wo se we MPP ni fine ti wo se odi atem muntu dofo emwa ebasa mo ye adwuma no mo siesie mwachi no na obi so hwetim wei kasa makasa kasa bone mo propaganda na ko se ase MPP ni me mo so na mbo esa mo san kwasafu mi no na mo san kwasafu mi no na mbo esa mo san kwasafu mo mfa mi nya video mo ya jimi no mo mfa mi video munje nyo no
na munya jimi na mfa me video na munya sa ntora mpose mu create ya na me nya ntokwa ese me mfa ho me mfa ho ndc obi adia MPP nyobi MPP ndc Ghana fo ya dia ya dia we MPP nimpa ndc ya wo dia we ndc ni MPP ya wo dia oman no sa na etie efie bi na obokoma ndc ni nim ana MPP ni nim eso ya busuya sa na etie enwe du show base na obi a che ne bobere ti munya sa ani bre ne sa hotel se sebe mbase mudidi atama nyansa bi anim me so me fiu Ghana de obi petrendia onso o kan no kwana enyi ntire so twa ntro social media ha no 99% e ntro se e be count so na wo de trend nyansa bi anim na munya jimi no ansa sa me ye nyini ansa ye nyinti munya sa nse hu na mudi na momfa ne video anim we na hete a MPP fo betumi ya area sa ani betumi ya sa na ma ni ja ba Ghana ansa ntwo yo oba me pa cho oba sa Ghana Sagana iza kotuko Ghana iza kotuko afia unyini woni na ho me poasem enyene mi dafi obi timbe du atem ona so kokoso so tini wetimbe na no du atem no ona so no kokontokwa na nye me de mi mfiu wo ya we me sebsebe me so kwasasem so me nsom to asem so dabi enyefe oda se do bi na do atem no ona so attack no tini afia wo de Ghana de odu bi atem ne sister ba ko minimu no mpacho wo de odu bi atem me nya politician oda se me nya politician me pacho me nya MPP ni me nya DC ni me Ghana ni tumo take mon ko fo mon take obi o take MPP mon take obi o take NDC me nka ho timo mi enu mu nyansi ho no mbasa mo ya na ase mbasa mudi bata keke ese mesere atene emfa enko ba bia because me nka hwe enyu no me promote ana wudi agora me de mu enu ebe fra me nyom no me beef me gba beef nsinyo me beef na boa me beef na ma me ofia me nitimeje beef na ma me time seresere beef na ma menantia na ma firi se ase me firi se Ghana fo di mate mani age me Ghana fo nyadi mate mani timiji o ya woni mana etiro po be di na te ba hye ne pa dia me nka ho me opa twantro se makowia sika opa twantro se me nipa bi makowia akora ba kogosi opa twantro me metigam nase social media de ye ba app so ye beef ana do bi nyantoko hanoma o ka de be hye no ti o be ka sembe na wu no wonti na koma o ka se na hye no akofedu no obodua no ono wonti social media se ye yate ase ansa yate ase na ye no me pemu no on se ye be ye minister ye be ye MP ye be president no me ye o boss be ku abo so na ye mpre nkoku abontatia nyanse nim ti munyai muminu munya se hu na mudi no nyanse na momfa nyon na tasa na nye video na me hete na mo show swati na bagana na besa iso nti magana bi ora ba blagana afia nti misro jajanse hu no wodi aso fatem wodi obi atem empompanimfompo mabobre bodu matem na nyame nti no me gware me wade elfo kake aze me foka kenti jansi hunu na wudi no mo sa bu cho no enti mo mechew enti mo ma enti na tumi dipan bi atam na hunya nyansa ne munyai me de mama na manya sa mimfie mo ti munyansi huna mo fa nyum nya enyum na atasa afia atasa o video mai fa video bra wote fa video bra ni jansi huna wudi no afia de wanyini no disi hunu sa mo fa la wase ya meka ewiase ya meka Ghana de obi so le ya ape ana obi a chawade ni ba ntimi ka se me mato boto wa school tini ife reji msamba Ghana de ma obi a waska
wo kan sipi kase miama yimbotom sika sei eseje ene fensampa wabu obi na na minyam ga na nyina no ye wodofo mpanimfo bi a mutimi hie ne mada hie kojo te sei beji ya be sei begbodin enwu hia wa ha dabi emu hia enti se uni mpanyini bi tini common sense uni mpanyini bi 17 men na bontene uni mpanyini bi so your boss wadamfu na panyini filime panyini fili opema 101 opelewe ne hu no kwalewe ye Ghana actor a obo modern aya adwuma manfo asere enti nipa no o me fan no masem na wonime na unonim sa abanta lewe me parasem try fa na bachia me na se Ghana ni mentality na se nipa no waba kojo me boss we epawasem wo se mfa machia no Ghana na se nipa no akochia no watu ka akọ ozo superstar no akọ na se watam service ko jojo to nsuo na se Ghana ni BBC a ana me na mo bi ko yem ko me na mo bi ko mo bisika nyansa bi ani and make sense kase me an kase ba yimbotom sika ama ona ho kire na chise ampa nipa na sabzanti o man banjo se obi sika na chise nipa no kire no edimi na ma fa washia father's fight na wache misika bone cause edi na nyabena ba ene se didi hu to agba adwuma ma Ghana fo mpani fo ahwasere na yere ne manyina asere na panyin netimi amobi ahwe so fa na be chia me na wakono ama o sebe kojeji to nsuo no ma kibero ka wante na wakwacha mampanyin na wakwacha vice president nka o man photo sika na Tese David Ghana David Tese Ghana di bibia ere issue bibia ere issue metim baby na sese betim baby minimo obi amafafa fese be sefa nko baby and make sense saka sa yin kwaska se munya akura ko se meti wono se menya star ani bia kan obadama kan ka se wodi me kwacha bia boss tiriye den trap so wodi me kwacha boss you know se nipa na big man na boss ni feeling na wana funi feeling no sad nako ana na nipa twa wa jamfo munya nkwa chichi mu onimo mu nyanse nim munya sa ani bre ne sa ho ya asem no na mu putu no atasa ne hia afia janse hunu ate we ne hia boma me bi video ma me patwa video ma me mesra wo bi pa hate December yi ne ja se na hwan na misa chama misa man bono o shem ne kwa message sika ko omu filie o ma hwe ache ya twesi ni ache and we know share me na wa chaba dama me nyana me chama me bom pempen fodi wa ya bro adwuma di ho se na yeso tie yi yeso chengo manfo de sa na tie enti de wa yu botom sika ama star se star we de yi no wo chine wa frɛ stafia me twesi ni me wo chire me na wi botom kasa sika de mana wa ya de asa star bi to na wadan bi feeling no o te fani po ba chia me liban kwa ne kwa nam so azani ba so ma usika sana ti o cause me to bi pese ohu me colleague bi o superstar my friend mama me sa me pese ohu o po asempa o pese me no kwa chia no ene mpene ni papie do makwa mpene fo so achom sika zan kama batra monta beka mbeka nyanse ni kwa chama ni firi nipa no o filistar we kwa jo win ni star amini no we gu mpana sempa o na mahia chale bro be chama bi pepo asempa amfa kwa cha ho masika amfa kwa cha no kwa chama ni prime na ko na po filistar no chale me hwe pa o nyame sha pa so ba cha nyame sha na ko mo sika na ene minimi na anya ntokwasem na obatra bontene se me do kwa me cha me bi sika o ka we anyansa bi ani tabe mo anyansa ni kase matum sika na amam akwa we ama wo me na mbuwa o na better anti afia unko na wuso o pese wo ya ma ambi fo ni nya beef as me mun nya beef enyi mun nya beef enyi because me nya beef ni me nya pipi ni timuntinu nya beef then mun nya beef nipa o wan disi
ana o attack me before na mo attack no na me am attack me say my boy MPP din me dem biatem mo attack me na se bi enim enti munyai ne mfa mutu atasa the his song wa yedi bonya December yi wan fatasa na nsa na woni Ghana ha atasa wo e Ghana ni na wan tuma mfa nsa wo nya Ghana ni atasa anyiwe wo ye DJ ne wan ma woni sister ni mu watwam atasa wo ye dancer no anhya se mfa nsa wo nya dancer cause the most dynamic song of the year, the most hit maker song of the year, the most dynamic Australian honey tallying randigin abelas and you mean beat your man waba. I feel so hey I feel I feel so guy beat no the man waba me control you know me the whole Ghana who be when you serious emia tini the whole Ghana men can Africa Ghana. I want you Ghanaians to know me say the whole Ghana me na me serious. Many nipa opa kadai me mfa ho. Tini because ano na mode so de na ye ano ya betia no nase. Ama no ye gisi ya ya to fo no yetia so. Papa fro no ba na ya je na ya to ha na aboa ye. But anybody to fo no yetia so. Oh, that's why me sha setama pase me twese na hit ni be gina mu medical twese ni bi hit from 2010 na me hase ajonto ghost mu e basa besinde cheni back to back come fa hwe ho me ni time woni pa ho me ni adaje na makobu asem me ni adaje me unsa app su me ye bifu a tini munse me ye bifa na me de bibia ba abontene bibi ba abontene sei na se wo ka me meka bi na me da bom me da appreciate me djuma that's all se me fa djuma bia ma de am fiu on sa afia do ye just enire me se me ni beef be fa nwi ho we kwanyu we dada ede o de se ede ti video bra on sa opa beef no afia opa One nanaba montwen na mompe me fan she January na me ba craft for premier na be premier no awo next conference center no mo me fan ko shewo nye beef hey afia ko bia bo naked obomabo o da fo me da fo o kesi me kesi o focus me focus ya onsa na ye de na me da me I'm so like if you are mitremo de no don't know mo pese mo yara mo ni me nya beef pese me nya hwe onsa ji mo pese ye beef dia na beef no mo nya faso na mo YouTube no mo nya sika fi ho na mo nya faso se Ghana for ye be pia bontra be hwe movie na me na so bia benefit be fana me ni hwe a me de ba bontene a me nya hwe de opa be kasa ma de nchi obadi matam ye da mi fiu na bre Waya wi atwam no waya wi atwam no tam so a na ma ba so asa ese de wodi ye me se me meka se papa da masio da masio he da masio na mo ye di ache tresi wi as kama ene che me ma mi ko huru ni se da masio da masio fa na se da masio papa da masio da masio say mami say ne ya madam funu say ne ya wan kan chile enti abra mesma samba ya me kwahye na me kwaya ya me kwahye we ni bi no he na afi mami obi amu amanim na ma mi nua ba ya fade ya no kon na manfo dinatem because we yesa hano okofa video na me ba no abeto asem say intra ne payback and those we I fear those we my number true come me count my di we are
na mesmeshasi be fana no uye we nyina nsafa sa kanfo nyama me afia tini yi uye we nyina no sa ha ase bonwa atasa ne de meso you matter what enye de babo ntina musa muta pento kwasa muta pe bifunu muta kam nkofo asem mode nkofo ne mababo ntina di atem ne ye ebebo enye no amana ko vela nti fire kan o blasting ara kan blasting fa kan ti mesu ta muso a na me ba so what say nti we no mo fa atasa no anaba wo first ready matemba na jaye wasa asase bi ade se o maame afia ene ma skedi di afia beka de so ba sosu bi na mudi matem bo se mo kreti beef ma me na MPP fo misu mi twei me na MPP fo ni asem o mo ni pefe se me neutral person bi joma ga na finfi ye bo ga na se ga na be ko nanim nti kan MPP pa yo mo di ade ya kan MPP me chi ade medical beka me papa me papa ona bo kandapa afite kwa abre me ma me nua no obaka bia na mo hanma okoto chi no makojiska owuraku talent MP owo afite kwa abre owuraku we me nua a me kwana nche kwachia no idi nkomo tini former KM boss SB kwamai oyemi ma menua wa oba ne papa yi ni bia na mo ha tini former KM boss BSB KY Tishwele me papa enua no tini unya MPP ni ensin ubia ogana ha me mental MPP ni time ni cause if you behind this MPP no one total we point this in MPP ni a we issue ba fi one love one ga do business some yam budu mo yam campaign dia no obi a de ekriti ni de no de fine eti mamma sha se mo kriti bi issue aba men ka sente MPP da men ye bi su da never enti bi kam to kwa some ma me antida na be cancel ni yetunufu ese efibu wonu ma enya ni tifo ngana ofi ho an bi fo ofi obi we se na ese mo ankasa ti wonyai we te dia won ma ha se di batem munyai se munyini mubanyini no munyini munyai ana muni future ye that be president you market my ways the next years the new me be president tini enche mo bosumme be catch wo fia enche bosumme enche obasimase comme president obasimase be very careful okay timunye di DC aje kwa abre miti kakere chamfo wa mo fa former DC tini and MPP me am papa Brian Champo mbapa no se munima tamana ye tamana ye Rock City tamana ish adi what I say tamana papa Brian Champo no ye Rock City no sa one ye twa akanten kwa na samsini bi ansa na bi twa akanten kwa no nya emeye MP unya mencha do be MP eso yesom nti ye penalty nti wo ye show we show e wo ko no his on the base no be boss half after mbapa no kini wona bu kan de Japan e sha go no trip we papa up mas panasem tam tim di ni din bondi ye movie Atasi Mr. Asansu wachi we mi nua panyini virus we mi nua panyini that ma no be papa former chief of staff mama firma why mama entini mama anya won kwa na sebe MPP audio Ghana MPP enyine edia Ghana ni bia MPP ne dia Ghana ni bia MPC ne dia
po nipa na man MPP nipa na man DC ti nipa wo nyina ye papa ebusuafo Ghana fo ebusuafo ne mu nyina ense obi kasa mam agisa mu pese mu kreti issue benti no na ma bi YouTube mo didi YouTube ti mam sha na me kreti ana wa bo MPP din ye mo MPP din kansem ana ye mo ndisi din kansem ti afia na naba mu mienu wona ahwe akwara na naba no mu nyanse hu no na mo sha asem fa atasa na video we na babo Ghana we na mo nya nije abusia na ensam no anoma kuruchire de abrewe ne bifu na ekoso dendendin a kwadwo nkansale wense so ba biem ene ebe over no na ne nyina mu nso yebekoso de ne edi nsem na chide yebetofon bia no yebedwete ho e de abrewo kasafidie eso mese wo se ne da wo ba no subscribe wa share wa comment e free bia wo hwe free mia notification bell no ye next episode no onsa atimi aka nyame ayadoma da se ne bi me besan e de ehye mu bakra